challenge. Irushanwa ry'amagare ryahageze kuva kuri 21 kugeza kuri 28. Tour du Rwanda champion guhera kuri tariki 21 kugeza kuri 28 z'uku kwezi nibwo Tour du Rwanda champion igiye gutangirira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo iki ni igikombe cy'isi yose, nibwo bwa mbere igikombe cy'isi kijyanye n'amasiganwa y'amagare byo twita kurusi, nibwo umukuru w'igihugu yamaze gutangiza iki gikorwa hano mu Rwanda hamwe n'abandi baperezida bagiye batandukanye. Iyi Tour du Rwanda champion iri gutangirira hano mu gihugu umunsi w'ejo ho kuri 21 z'uku kwa cyenda. Mbibutsa ko aribwo Tour du Rwanda champion aribwo igiye gutangirira hano mu Rwanda. Ndetse akandi kantu ugomba kumenya, iyi Tour du Rwanda hano muri Afurika kuva irushanwa ry'amagare ryatangira nibwo bwa mbere muri Afurika habonetsemo igihugu, nibwo habonetsemo igihugu nk'u Rwanda kibumburiye ibindi bihugu gutangiza cyangwa se gusoza irushanwa ry'amagare. Iki kintu uracyumva ute wowe nk'umunyarwanda? Uracyumva ute? Tour du Rwanda champion in the world, anyway in the world. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. 2025 Tour du Rwanda champion in the world bro guys, sinzi niba uri kumva iki kintu. Ku isi hose u Rwanda nirwo rwatoranyijwe cyangwa se niho hagiye kubera final, niho hagiye kubera finale ya championa y'amasiganwa y'amagare. Bro narakubwiye ngo umusaza wacu niba umukunda utanamukunda ugomba kumukunda. Nibwo yatangije igikorwa si amagambo, ejo biratangira, ejo biragira uti ejo biratangira. By the way, Tour du Rwanda champion in the world. Njyewe ubu mba nabuze icyo mvuga, gusa niba uba ukunze uburyo nkoramo izi challenge, iyi ni MJ Line challenge, ndagusaba gusharinga iyi video ndetse no kwibuka gusiga subscribe, ubundi uko amakuru azajya agenda ari mashya nzajya nyabahereza. By the way, Astravich ciao ciao, ndabakunda cyane.